Uhlahliselwe umhlazi ngama-22 kwephezulu umhlangano womkhandlu womasipala waseNelson Mandela Bay. Izolo umholi we-EFF uJulius Malema umemezele ukuthi iqembu lakhe angeke lize lisebenzisane ne-ANC noma i-DA. Lokho kungenzeka kulethe ezinye inkinga njengoba lo mkhandlu unganqotshwa ngamalengiso. Nanku umbiko noLerato Fikisi. Ngiyazibusela namhlanje selapha ephungeni apho kulendeke uba unyule umeya omtsho NMB kodwa le meeting yamiselwa 22 kaNovember. Basele ngoku ne-DA Council Nqaba Bhanga lomba. Mr Bhanga, le meeting imiselwe Monday 22nd ngenxa yezizathu ezibekwe Mr Qaba. Wena uthini ngalonto tata? Msasazi besilindele lento ba ikhokta xa izinto zingayilungeli ANC izawuzama ukuzodisrupta le meeting abaqali. Mr Qaba uyayichaza into ba akho migaqo yomthetho ebangela into ba ayichithe lenhlanganiso kodwa usebenzisa ingqondo yakhe into ba kubekho uzinzo xa kusonyulo therefore wathi izawuba Monday le meeting. Ngoko ke kukungakwazi kwamkela i-democratic process kuhulumende we-ANC basebenzisa provincial government kuba officials ekhokta bezilapha wonke umuntu ebelapha. Yilento bafuna uyenza kuzo zonke municipalities because bafuna ukubachitha. Ngomvulo sizabe silapha to make sure that i-democratic processes intando yabantu yenzeka. Noba kuwine bane but funeke ekhona uhulumende onyulwe okanye orepresenta abantu eNelson Mandela. Yilento izawukwenzeka eMzantsi Afrika all over because they are going to try and destabilize these hang municipalities in order bazokwazi ukufaka administrators. So Mr Qaba uthanizoya enkundleni uchallenge le meeting izolena till Monday kuphinde kuhlala ibhongo kwakhona. Monday will be here to make sure that there is an election that is happening and the government is elected. Leyo nguceba we-DA uMr Nqaba Bhanga esithi abazoya enkundleni uchallenge lo mba wokucancel meeting until Monday bazolena kufika umvulo ihlala ibhunga ngoba bafuna ukuqinisekisa ukuba izakhono ne good governance comes back into this metro. Kodwa ngoku masibele kuwe e-studio.